ang tsa kaboditsha tse di tsweletseng ka go golela pele lehatshe ka bophara o buile se kwa phuthegong ya kgotla bošweng kwa motšhudi moraga gore banne ba kgatlheng ba ntshe matshwenyego a bone ba supa fa lekgotla la kaboditsha la kgaolo ya bone le sa kgona go diragatsa maitlamo a lone a go aba lehatshe ka tsela e lolameng a rutlwepego e tletseng ka Abigail Samson. Banni ba kgatleng ba ntse matshwenyego a tshwana tego ya go abela ditsha ke lekgotla la kaboditsha la kgateng ba supa fa le paletswe ke go fitlhelela maikemisetso a lone. Mothusa kgosi kgolo ya bakgatla kgosi Bana Sekai o ne a sefa nako kgolo e le eno ya gore lekgotla la kaboditsha le tlhotlhomisiwe ka le gatikile ditshwanelo tsa batho ka jalo lephata le tshwanetse la tlhoma lekoko la semmuso le le tla tlhotlhomisa ditsamaiso tsa lekgotla la kaboditsha. Ke na le bana mo lapeng bana ke bana le bana mo gore yang gore ke ntwa hela e tona e dirwang ke land board e gana go ba bana ba rona. Ke dumela le kgosi ga re land board e phatlaliwe ke dumela tota gore e phatlaliwe no ke fano ga ke na setsa se ntse bana ga ke na sona ke mo setseng sa batsadi sa rapolela setsa sa batsadi ka 2021 ba tsa madi mo rona tšhelete e ntse ga ra e oketsa ga ra e fokotsa mme lano ga se re bone ditlankana mare ba ba tswang ko nnoso ba maabane ba beile ebile go se ditlankana ditlhabololo tse rona ga gona ditlhabololo tse di tsweletseng. Nna ga nkabe ke na le dithata nkabe ke re land board o tlha kgatleng e phatlalatswe ke emetse report-a gore ke tlo go bolelela gore tota ka ke nna ke kopileng gore land board tse tlhotlhomisiwetse go heletse ga kae go na le tlhakatlhakano ga sa land board a motšhudi direkote di ho di tshotswe tse tshwanetseng go tlhotlhomisiwe gore di tshotse eng mme mo nakong ye gore mente o di dimetsela gore le tu ka dikgang tseo. Dr. Dikoloto o supile fa 60% ya dingongora mabapi le kaboditsha e tswa mo kgaolong ya kgateng ka jalo se se batlamile go simolodisa ditherisanya tsa go sekaseka melao ya kaboditsha go emisa mathata otlhe a amanang le peoditsha. Lehatshe ga le gole palo ya batho ya gola dikgatlhego tsa tiriso lehatshe di a gola go raya gore ka ga re tshwanetseng go aba lehatshe ka teng le tiriso ya lone re tshwanetse ra hetola monagano jaanong re utlwile ke dumalana le yone mme ke tla bua le bakaulengwe go a kopele gore moakanya keo kana go raya gore ya ka le ntaela gore la re land board e phatlhaladiwe la re ke go lebelela molao o ileng gore land board e nne teng. E re ka dikgang tsa ditsha di ama matshelo a batho tshelo fela ya banne ba kgatlheng ke go dipuisanyo tse di tlise phetogo ya sennela ruri mo tsamaisong ya kaboditsha ya lefatshe go fitlhela dikeletso tsa batswana. Abigail Samson, BTV News, Motšhudi. Ntlo ya dikgosi tlama go baya kwa pele maiteko a go batla tharabololo ya ditiragalo tsa kgokgontsho tse di tsweletseng ka go kekela mo hatsheng leno se se tlhalositswe ke modulasetilo wa ntlo ya dikgosi Kgosi Malope wa bobedi mosong ono jaaka a ne a bula semmuso phuthego ya mariga ya ntlo eo mono gaborone a re ba solofetse go kopana le bana le seabe mo dikgang tsa kgokgontsho tshokologong eno mo thutopuisanong e rulaganyeditsweng go tsibosa ka dikgang tseo le gone go tlhomamisa gore marara tlhaloganya ka botlalo ditiragalo tsa motlhale o jaaka baeteledipele ba merafe ka go farologana. A re leke thata go bona tharabololo ya dikgwetlho tse ka sega rona se se reng molemo wa kgang ke go buiwa go keteka motho ga se tharabololo go kgobotletsa o mongwe ka mahoko ga se karabo ya mathata go bolaya le gona a se tshwetswe epe e re ka ipelang ka yone gore re ka e dira mo sebopiweng sa Modimo. Mme ka go rialo mo bekeng eno re tla be re kopanye le maphata a akaretsang a United Nations Population Fund, UNFPA. Re tla be re na gape le ba Gender Affairs. Re tla be gape re na le ba Ministry of Health. Re na gape le ba Botswana Police Services. Gape re tla be re na le ba DPP, Department of Public Prosecution.
ke bone ba re tla beng re na le bone mo workshopong e ke buang ka yone e tla simololang tshokologo e be ya go hela ka lwa botlhano. Mme hela keletso ya rona ke gore morago ga dithuto dipuisanyo tse re kgona go nna le mo go teng ke documentary e tla tswelelang e bua ka kgokgontso e supa seabe sa marara metlhale e mešwa ya go dirisa ditsa tlholego go tokafatsa temothuo go kaiwa fa e tla ntsha maduo go sekgale. Mananeo a tlang ka lenaneo la DivAgric a tsisang tharabololo ya senelaruri ya go thusa balemibarui ba ba botlana go tlhalosiwa a nna le bokgoni ja go atologa mme a thusi le dikgwebo tsa temothuo tse di tona. Megadikgang wa Botswana Television Mabuse Siska o na tsene dithuto le balemibarui ba kgaolo ya bobirwa tse ne di rulagantswe ke ba lekala la dipatlisiso le ditlhabololo tsa temothuo la NADI tsa go ruta ka metlhale mešwa ya go dirisa ditsa tlholego. Re jaaka lefatshe la Botswana le kaiwa fa 80% wa lone e le sekaka balemibarui ba lebano ke kgwetlho ya leuba le mebu e senang dikotla. Baitsanape le makalana a dithuso tsa madi ba tsile ka metlhale ya go bona gore go ka dirisiwa ditsa tlholego go tlhabolola le go oketsa thobo le maduo mo temothuong. DivAgri lenaneo la go tswakanya dipoelo mo kgaolong ya Afrika ka metlhale mešwa ya ditswatlholegong le tlhamilwe ke European Commission ka maikalelo a go tlhabolola temothuo le tokafatso ya balemibarui ba ba botlana. Ka tshimolodiso ya ditekeletso mo dikgaolong selo se tla ya kwa godimo mme metlhale e aname lefatshe leno ka bophara. Let's take another example ya product e tshwana le biochar, for example. We're just using a 210 liter tank ena le 65 liter capacity ya biochar mote. Me how we lebeletse how le go mahatsa tshwana le bo China and other countries, they have bigger machines that can be able to produce biochar in larger quantities. So this technology, this concept can still be employed using other machinery for upscaling. Tshwaragano ya balemibarui go aga magokanyane a dikgwebo tsa temothuo e le mogwa e ka thusa gore ba atlege ba le sopo sengwe. As farmers, we need to associate, because as much as re associate, ra gonna le mo ileng gore re go bisa re an integrated produce. Ke tlo fa se kae yone biogas e leng gore ne ke bua ka ga yone ke so se leng gore wa go itela gore re tlhokana le boloko kante yone farm waste e leng gore intsi mme gore re kgone gore re nne le biogas e leng gore ka hela re rekisetsa mafelo a mangwe re ka e kgona hela ha re ikopantse re le difamara e be re supa gone gore mme kana re ka dira yone biogas ka ditsela tse di harologaneng. Mongwe wa balemi ba temo e tlhabolotsweng kwa Mmadikgomo o ka ile fa metlhale e ya DivAgri e na le bokgoni jwa go tokafatsa temothuo fa ka dirwa ka fa go tshwanetseng. Ya no mme hela nna ka bokhutshwane ke re ke kgathile thata ke ya dibloko ya go dira dibloko hale tsa dikgomo ka ke lemogile gore re kile re lathegetswe re senyegetswe re swetswe ke dikgomo thata be ke le bona gape gore mebile ke re di waste tse ra le ka ra le mamebile tse di sala mo masimo a rena o ithile re latha ya le re sa kgone go tlhaloganya go dira galang ke be ke rata thata la go dira di gas ka re le ko masimo ke bone e le gas ya paibile shuba light yo ke le marketsong le tse re di thokang thata. Lenaneo la DivAgri le simolodisitse metlhale mešwa jaaka go beeletsa metsi a dipula go lema dijalo tse di emelanang le leuba go dira magala ka dibi tsa dikgomo le temo ya nosetso. Mahelo a lekalana la NADI a le mabedi e leng Impala kwa kgaolong ya Bokone Botlhaba le Mmamanaka kwa Bobirwa a tlhophile go nna one a ditekeletso tsa metlhale mešwa ya tiriso ya ditswatlholegong di dirwang kwa go one. Mamusi Siska, BTV News, Bobonong. Lekana la Botswana Investment and Trade Center ne le rulagantse thutopuisano le bagwebi ba toropo Batse ka maikaelelo a go gwetla le go nonotsha bagwebi ba toropo eo o go tlhoafalela go bona gore toropo eo ya tlhabologa le go busa serodumo sa yone. Thutopuisano e ne e tshegeditswe ka fa tlase ga setlhogo se se reng go godisa itshwelelo ka seabe sa peeletso le go nonotsha tshwaragano le tirisano mmogo ya bagwebi mo toropong ya Lobatse. A rutlwe pego e tletseng ka Gilbert Mogolosi.
Ha bua kwa thutopuisanyo eo ratoropo wa Lobatse Rre Aaron Gana Kgomo o supile ha thulaganyo e ha bagwebi ba toropo ya Lobatse sebaka sa go ka sekaseka le go ka bona mmaraka o mošwa wa dithoto le ditirelo ga mmogo le go ka abelana maele ka tsa kgwebo. O tlhalositse gape ha go rotloetsa mohama wa bagwebi go le botlhokwa mo go ageng itsholelo ya sennalaruri mo toropong ya Lobatse. This road show comes at a critical time. Thutopuisanyo e tla ka nako e maleba e mo go yone lehatshe leno le rotloetsang gore a merero ya tlhabololo itsholelo le go e tswakanya e akaretse botlhe. Ka jalo mo nakong eno se ke go ha bagwebi ba toropo ya Lobatse dikitso tsa botlhokwa tsa go aga dikgwebo tsa bone le go tswelela pele. And the resources to take your business further. Ba BITC ba tlhalositse ha thulaganyo e le tsela nngwe ya go lemotsha bagwebi ka ha ba ka bonang dithuso ka teng mo go tsa madi, mmarako a monogae le wa mahatsha a sele, selo se ka bosone se ka godisa mohama wa dikgwebo go ralla lehatshe leno. We do in-house research. Now the research ba gaetso ba tsama ba kano ka di market locally and internationally gore re ha re emella ha ebe re itse nya ha re tsana kwa re tsama re tibagantse le eng re tibagantse le bomang e be re remote di export audits di re thusa ka gore ha re ntse re le bana re ntse re dikolo ga mo lehatsheng la rona ra bona gore go produciwa eng se ko kae re ka se promote jang re ka se profile jang re ka se godisa jang. Tumelo le tshepo ya rona ke gona gore this engagement e leng gore e rulagantswe ke ba BITC yone tshimologo ya gore re tse karolo mo tlhabololong ya Lobatse e leng gore e tla hela heto se selebego sa Lobatse mme se Lobatse hela le Botswana ka kakaretso kana ka gore jaaka o no le utlwa re ikadile go ira business ke gona gore o ikale mo Botswana otlhe ebile o ikale o botlolele le ka go go bua ka bo China le mahatsha a mangwe yaanong ke yone thuto e leng gore gongwe e tlile gore rotloetsa sone seo kana ka gore ha e le gore re batla go nna le seabe se se bonalang. Thulaganyo e ya thutopuisanyo ya balekalana la BITC e supile ha e le kgato ya botlhokwa mo mohameng wa dikgwebo tsa monogae ka e tla thusa go ribolla diphatla tse di leng teng tsa peeletso le go nonotsha mohama wa bagwebi segolo jang ba ba botlana go nna le seabe sa botlhokwa mo go tlhabololeng lehatshe leno. Gilbert Mogorosi, BTV News, Lobatse. Bani ba mamarobole kwa kgaolong ya Molepole North ba lela ka go salela ko morago ga ditlhabololo kwa motsaneng wa bone ba re seemo seo se ka rabolwa fela fa motsana wa bone o ka tlhomamisiwa ka fa molaong. Bani ba ba itekodisa tota mo parlamento wa bone wa Molepole North Rre Arafat Khan mo phuthegong ya kgota ka Labone. A re utlwe pego ka Jessica Spilane. Go tlhoka tsela gone mo go mpušeditse ko morago ke le ka dikokonyana ha tsamai maloba ke tsamaile ka ene tsele ke akwa ke tswa go tsa 100 ke tsenye mo ke tshotse 96 for iswile mo tseleng ka ene tsela ya go mna tu ha ke walla maanyana ha ke re ke a go gae ha ke tsena kwa palone ke tshotse ga se tlhwele yone e thubegile mo tseleng ka dibambara motsotswa le kwa ke motselo mo tona le go tawa hita tsolo pota ka ko motsa maka ko le ka ko la ena gape ka lan bota gore ba di tshahela ne re le seo metsi a hita ha motagasi tso a hitao ha nna le beile stanka ka le go re go sa motagasi ala o nna re sa trama gae ha re ra ntswela tau ga lo ele kwa ha ra Molepole a rwala go ntswela tau ya no gongwe kganye tla rarabologa gore tota rona la mo go tsa botsogo ditlamelo tsa rona re ditsaka ya wele jaaka bani ba motsana wa Mamarobole o sekgele se se kae go tswa mo motseng wa Molepolole ba itekodisa mo parlamenta wa bone te ba le dikgwetlo tsa ba lebane le tsone mo motsaneng o a ka re le mo Mamarobole jana kokelwana e leng gone gore e tshwanetse gone gore e be le yone itisang ditamelo ditirelo mo Mamarobole ke a Ditshukudu health post. Ditshukudu health post yone e leng gone gore ha ile gore molwetsi o ta ba tswa mo Mamarobole a hela a ya Ditshukudu health post ha go pala a tshwantse gore a hetele ko pele o isiwa ko Lentswe le Tau clinic.
mopalamenta wa kgaolo Rekan o supile fa seemo sa koletlase ya itsholelo ya lefatshe leno e le nngwe ya dikgwetlho tse di kgopakgopetsang ditlhabololo a ba rurafaletsa fa tsotlhe di tla apara tshiamo fa seemo sa itsholelo se ka tokafala. Lenaneo la molepolle la ditsela tse di mo molepolle go na le tsela e gore maikelo a yone e tebe e simolola kwana Sereto ya go hella ha Mutale wa o tsengwa sekontiri se hella gone ho tshulelo ke gore la bobedi e be se tswa teng hale se a go wela mo go dira bypass maikelo ke gore ne tsela e to go tshwaragana le yone le tele gone go tsamaya mo sekontiri kgantsa metsi ra itsa gona metsi mme lone ha madi a goroga hela di tle go nna le metsi. Banni ba ne gape ba kopa gore go tlhongwe kgosana yo tla thusang go rarabolla dikgotla mo banning ga mmogo le go netefatsa fa go na le molao. Jessica Pilani, BTV News, Mama Robole. Ha re tswelela mo palamente wa Tonota re Gaefele Sedombo a re motse wa Fole o tla hakola bontlha bongwe ja madi a ditlhabololo a dikgaolo go aga lobo kwa kokelong ya motse fa mangwe a tla dirisiwa go baakanya lefelo la boapelo la sekolo se Potlana. Mo palamente Sedombo o ne a buisa phutego ya kgotla kwa motseng wa Fole a rutlwa e tletseng ka Kidibonye le Kalake. Ba buisa phuthego ya kgotla mo motseng wa Fole mopalamente Rre Sedombo o kopile banni go nna pelotelele ka ditlhabololo ka jaana puso e leka ka bojotlhe go dira se ba se solofeditseng setšhaba. O tlhalositse fa mo mading a ditlhabololo a dikgaolo a 10 million pula a ntshiwang ngwaga le ngwaga motse wa bone o tla bona madi a tla ka bang diphatlha ga go thaelang teng mo ditlhabololong. Mo Fole ke dumela gore ha go kgaogangwa kgang ya CCP mme mamagwaneng yo no supa jalo le neetswe madi a ileng gore a kana ka 650,000 ele a Tonota West a kopanye le Fole mme mo Fole go dirwa sheltera tobo ko tleliniking le leng gore e tabe ka lentse le kopa le tabe le agiwa a mangwe a isitswe ko sekolong sa rona sa Fole itireleng go baakanya kitchen kanti ntu ya boapelo a mangwe ke a gone go dira mo go teng sport improvement go thiba mahuti a leng teng mo ditseleng. Le fa go ntse jalo banni ba motse wa Fole ba lela ka tiego ya peo ya ditsha tsa bonno le ntswa bana le tumelo e kwa godimo gore le hatshe le teng ha ba ka bewang ditsha teng. Kanya di sa batho ba modimo ya tswenya mo motseng wa rona ha re bole go nna re bua ka lephata la ka bodisa gore go ka kwano ka re bana ba se ba kgotha le botsadi jaaka gompieno go setse go na le kganye goreng e go teng go na le bomaipaela mo Fole tota a se ka bong bangwe sa le ba apolaetse ne yane ditsha ise ke tsene mo tiro e ke leng mo ke tsene ka 08 mme ke ithala gore ba bangwe sa le ba ise dikopo go ithala gompieno. Lephatana la ka boditsha la Tonota le tlhomamiseditse morafe wa Fole fa ba tla dira gotlhe go batla ga ba ka bayang batho ba Fole teng ka jaana le hatshe le baneng ba le sekaseka dingwaga tse di hitileng le ne le sa siamela go bewa ditsha ka jaana le matlapa. Ke Dibonye le Kalake, BTV News, Fole. Motsamo ka mapodisi a Botswana a eteletse lekana la pharakano mo kgaolong ya Borwa re Boiki Mojalemotho a re ditagi tse di seng ka fa molaong di a tshwenya mo lefatsheng leno ka di setse di phatlaletse le metse selegae le ko ditoropong. Mojalemotho a re ditagi tse di tsamaisiwa ka dipalamo tsa setšhaba le tsa beng ba tsone tota o bile se beke fetileng ko kang jaaka ba ne ba garela letsholo la bone la malatsi a mararo la maloko a Trans-Kalahari Corridor go leka go itepatepanya le bao ba ba gwebang ka ditagi. Go na le borukutsi bongwe bo leng gore batho ba itirela ba go na le dipampiri tse ba tshwanetse gore ba duele dithoto tse ba di rwalang go lebega ba na le boherere jwa go itirela dipampiri tsa go nna yalo ka gore re tshwere di mmalwa tse ne di supa gore
ga se tse e leng gore di ntshitswe tota-tota ke ba lephata le le maleba. Mo malatsing ngwana re nnile le di-case di ka nna 2 tse e leng gore re tshwere batho ka motokwana. Gongwe yotlhe ka case yone tse 2 tse tsotlhe motokwana a teng yala ga ke bua kakanyetso ya bokete ba one e ka nna 25 kilogram. And these are issues that are actually dikgang tse di a tshwenya ditegi tse di fetela ko baneng mme gape di felela di senya malwapa. Re tshwanetse ra dira sengwe go fedisa ditegi tse into the community ko baneng and all that they disturb matshelo a ba. Engwe ya tshwenyang e re bonyeng gone ga ke ya go tsumiwa ga diphologolo ntle le tiiseletso ka gore go na le dikgetsi di ka nna 2 tse e le gore batho ba bone ka diphologolo mme ba sena tiiseletso ya go ditsomi. Melato o tshwana le one wa go hira batho ba sena ditiiseletso. Molato o tshwana le wa gone go tsena mo Botswana ntle le go tsena go letelesegang teng. ha re ba tsamatsa se le baeteledipele ba mahatshe a Group of 7 ba gorogile kwa Canada maabane go tsana phuthego ya bone ya ngwaga le ngwaga. Dingwe tsa dikgang tse phuthego e lebegang e tla patikega go di buisana ke go golela pele ga kgotlang gareng ga mafatshe a Israel le Iran le seemo se sa iketlang sa itshwelelo ya lehatshe ka bophara. Tla ke di be khutlo gone fa ntle Kristele City ke aga kwa go bega ka tsa metshameko. Dumela Motswana, dumela Botswana. Motsana wetso sa tswa go heta yo a go tseletsa ka dikgang tsa rena tsa nako ya gompieno kana tsa nako eno ke Joy Mothebi ana di go neela ka maatlametlo a kalo ke video ya go City ke aga kwa memolo tsano sa tswa go utlwa ra jala gore sebaka jaanong ke sa dikgang tsa go tsa metshameko di eme jana. Mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa badminton o re ditsethela a re o dumela fa lefatshe leno le tla bo lena le setlhopha se se motia ebile se le popota kwa kgaitsanong ya All African Championships ya ka e tlabe ya ka setlhopha seo se tsweletse tota ka ikatiso ya maemo a kwa godimo. Setlhopha seo se ntse se le mo ikatisong ya beke tse 2 ka fa tlase ga bommantswitswidi ba motshameko o go tswa kwa lehatsheng la Denmark. A rutle Kgomotso Sefako. E re jaaka lefatshe leno le tabalesegeditse kgaisano eo ya kgaolo ya Aforika, setlhopha se tshwere ka thata go dira ipaakanyo e masheta gore se se ka sa swabisa tatedi ya mogae. So re ra nna le ikatiso ya ntlha ya bone ba 16 mme ikatiso ya tene re bona o kare in terms fitness level ya bone da technique le one ne le ko tasenyana. So ikatiso ya ka ne re dira yana 3 weeks ne re batla re oketse the fitness level le one the technique ya bone le one tenne botoka. So go dira lo gape in this 3 weeks ne re le mo ikatisong na ra bitsa ba itsana pe ba di coach ba tswang ko Denmark gore le bone ba re thuse in this 3 weeks. Focus sa bone thata ke ya movement ba to thusa di-player tsa rona ba kgona go covera court e yotlhe ba to thusa ka yone technique e tlhokagalang ba to thusa gape le ka the tempo of the game. Rona ka re tshamekang ka temo Botswana tempo ya game ya rona ithela ile ko tlase yaanong ga ba le teng yana ba to go ba supensa the right techniques tse le gore ba go di dirisa gore tempo ya game e teye ko godimo ka gore ka o la Africa tempo e tebele ko godimo. So re tlhokana le gore tempo ya rona le rona re be re le mo go yone. Training yone na ke yone a standard sa tournament re ipaakanyetsa tsa ere maduo a to go tswa tota ha re ka tswelela re keep standard sone sa re ha re ka thohala as a team the exercise everything se rutiwang hana re tota ka maduo. Bakatisi ba wa ko Denmark ba ba tsileng ka tirisano magareng ga boraro jwa lekgotla la Botswana Badminton Association DGI ga mmogo le Badminton Confederation of Africa ba ntse ba ikatisa le batshameki ba ba thathelela ka matsipa a farologaneng a motshameko o. What we have been doing so far is we have been working with their strengthening them. And we have been doing a lot of physical. Re ntse re bereka le bona go tokafatsa tshameko a bone re lebeletse dilo di tshwana le seemo sa maemo a ntlha
sa go itekanela. Ikatiso e re e dira mo lebaleng le kwa ntle ga lebala. Re lemogile gore itshidilo e ba e dirang pele ba simolola ikatiso ba ntse ba sa e dire sentle. Jaanong re ntse re ba dirisa se re se itseng botoka ebile se bereka. Sengwe le sengwe se re ntse re se dira re kwala pego ka sone e re e neelang bakatisi. That they are warm enough for their workouts, because when we came, their warm-ups were like not good enough. So then my coach is so nice. Bakatisi ba dira tiro e ntle fela thata. Le nna ke setse ke bona pharologanyo mo tshamekong le ikatiso. Le fa ba seo ra go tswela ka ikatiso e. Yes, we should keep this training, and so maybe we will get a good result. Yeah. Kgaisano ya All Africa Senior Badminton Championship e rulaganyetswe go tshwara mo Gaborone ngwaga o tang ka kgwedi ya Tlhakole Ferabongwe go tsena e 15 kwa mafatshe a tla phadisang mo dikarolwaneng tse di singles, doubles le mixed doubles. Khumzo Sefako, PTV Sport, Gaborone. Me fartsela le khanza rona setlhopha sa basketball sa Elite Academy se faphile se semagorogo masha mo liki ya Southern Basketball League sa Aspire ka dintlha di le 52 go tse 30 mo motshamekong wa liki eo mo letlhakoreng la borre jaaka motshameko o ho ne o tshamekelwa jalo ko mabaleng a Baisago University mo Gaborone a re utlwe tshegofatso malepa. Setlhopha sa Elite Academy se se na le maitemogelo a go godimo mo leking e se tsene mo motshamekong o se tsomana le phenyo ya boraro mo pakeng eno mme mo kotareng ya ntlha ba kwadisa dibaskete di le 12 go tse di ferang bobedi sa setlhopha sa ile la ntlha se tshameka mo leking e sa Aspire. Kotareng ya bobedi ga nna thata ya lentswe mo setlhopheng sa Aspire jaaka se ne se kwadisa dibaskete tse pedi fela fa Elite e oketsa ketapele ka go kwadisa dintlha di le 16 ga nna fela jalo ka kotara ya boraro Elite ba kwadisa di le 16 gape fa Aspire e iponana di le 10 fela. Kotara ya bone e bile ya bofelo Aspire ya loka go tle go boela mo motshamekong mme ba bona dibaskete di le 10 go tse di ferang bobedi tsa Elite Academy. Maiteko a Aspire a ba sa lekana go ka ba fa phenyo jaaka ba ne ba kgobokantse dintlha di le 30 fela ka kakaretso kgatlhanong le tse di 50 le bofera bobedi tsa Elite se se ra gore Elite ba kwadisa phenyo ya bone ya boraro ya paka eno fa Aspire e ne la tlhagela lekgetlo la bobedi. Just another celebration, you know. Phenyo ya gompieno ke nngwe ya tse re di itumelelang. Re ne re solofetse phenyo mo motshamekong o ka gore re ne re o ipaakanyeditse sentle ebile re sa akanyetsa gore o ka nna thata. Re nnile le dikgwato tsa go latlhegelwa ke bolo motlhofo fa re tshwanetse go nosa. Maikaelelo a rona ke go isa nngwe ya ditlhopha tsa rona ko leking ya D1 magareng ga se se botlana sa Max Teams le sa Elite paka e fela. So that's the things we have to work on basically. Since now we have both of our teams in which is Mustangs and Elite. Elite being the bigger one which was playing today. We are striving to get one team into D1 league. Yes, that's the goal basically. They're still young, under 16 most of them, so we are happy though with the play. For the ke basimane ba ba botlana ba bontsi ba le dingwaga tse di ko tlase ga 16 re itumeletse ka fa ba tshamekileng ka teng mo kotareng tse pedi. Re tshwanela ke go ya go bereka mo tlhaloganyong tsa batshameki go ba tsenya mowa wa tlhabano. Mo motshamekong o ba ne ba tsogile mo go neng go na le seabe mo go tseng ditaelo sentle mo go ga bone. Basimane ba kgona go tshameka ba tshwara dibolo mme le tshogo ke tsaya gore le tla fela fa re ntse re tsweletse le liki jaaka re santse re le magorogo masha. But as time goes on, Happy has been the new team here, first season, first time. I think we are doing good. Mo motshamekong o mongwe wa liki eo wa beke ya botlhano setlhopha sa UB Relax se fentse sa Botho University Science ka dintlha di le 62 go di le 35 tsa Botho University Science e ntse le kwa mabaleng a Baisago. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Mejarong a re garela ka tsela e ntse jana setlhopha sa JJ United go tswa kwa motseng wa Sefare se tlhatlositswe maemo go ya go tshameka mo lekeng ya First Division North ya ngwaga wa 2025-2026 morago ga go fenya motshameko wa bone ka notse pedi go elengwe kgatlhano le Keg Super Strikers kwa Sedibe Phikwe. A re utlwe ke ipedile ga o lebale.
setlhopha sa JJ United se fentse motshameko wa sone wa go ipatela phata ko leking ya First Division North ka dintlha tse 3 go tswe mo go fenyeng metshameko e mebedi kgatlhanong le Gaston FC ga mmogo le Cape Super Strikers. Bomampudi bao ba nnile le motshameko wa ntlha ka letsatsi la mathatso le Mahalape United Hotspurs mme ba latlhegelwa ke motshameko ka nno tse 2 kgatlhanong le enngwe. Motshameko wa bona wa bobedi wa bo ile wa Gaston FC mme ba o fenya ka nno tse 2 kgatlhanong le enngwe. Banna bao ba ko Sefare ba nnile le motshameko wa bofelo le Cape Super Strikers ka Sontaga mme ba kgwathisa basimano bao ba ko Serwe ka dinno tse 2 kgatlhanong le enngwe. Thatosho maemo ya Calendar Stars le Santa Green go tswa mo First Division North go ya ko leking ya FNB Premiership go file setlhopha sa Mahalape United Hotspurs tshiamelo ya go ka nna le tšhono ya go tshameka mo First Division North morago ga gore ba keteke Gaston FC ka no di le 3 kgatlhanong le enngwe. Against First Division, I will sit down with the chairman and map the way forward. Only players that I can identify, I'm going to beef up the squad. I've got around 5 foreign players and 5 local players. Mo First Division. Intention to Premier League. Around season 1 mo First Division, then we go to FNB Premiership. Team Aranancha. In a season mo Second Division. First Division. First Division we are going to spend season. We are go Premier League then to go and stay there. Ra ko la gatone la tala. Ipa ka nko no re training session ya rona. Ri ipa ka nko re ska tara bola ka fatiga gape. And for the player, you know ko di tem but we will try to manage. Gore bona gore ha re sera fo o le gatole la tala. Everyone is mo siame. Mosana wetso thebe ya leleme ke se bodu go balabala go ga ngwana ga se botlhale ke go leboge mona kwa ja gompieno jaaka ke boela ko morago ke tswalla karolo ya tsa Botswana Connect go tswa go tsa metshameko me re tla kopana gape mogola ka moso ke leboge morwa re tshepiso sekolo yo ene aneng a rana dikgantse ka puo ya diatla tlhola sentle. Bagaetso, hurt people will hurt other people. So let's break the cycle of violence. Seek help, even if you were abused many years ago. Do not wait for a volcanic eruption of your emotions. Say no to gender-based violence. It starts with you. How are you? Really, how are you? If this question irritates you, if it sparks a lump in your throat, please get help and talk about it and say no to any form of violence. Nearly 1 in 4 females and 1 in 7 males aged 18 and 24 who have experienced childhood sexual violence have had their first incident happen at 13 or before 30. This could be your story. It could be your husband's story, your children's story, your mother's, even your father's. So open your eyes, open your ears, use your voice. Say no to gender-based violence. #no excuse. Gender-based violence is an injustice that silences potential and destroys lives. It is not just a personal issue, it's a societal crisis. We must stand together and break the cycle, speak out, and support those who suffer. By raising our voices, we create a safer, more equal world for all. Change starts with each one of us. Let's stand together and stop the violence today. #Enough is enough. Welcome to Botswana Television Studios, where your concept becomes a reality. Looking for the ideal